Hello guys, welcome back to my channel once again. Kung naasay hay ni atong kathum sumay tong music video ay kay kazaw lo mitong music video hay fungwang lo dana ba me mitong channel ko ni gong na zaw da po to na may go na bang hoti thalo da mitong the kung naasay tong music video hay ni tong rock mitong film director PG ngam silung katong do itong movie ko kazaw me lu khathe kung naasay fungwang lo dana ba me hay lu janri na ting sang na sai na lu solo me rina ani tong famous singer Matthew Home ka me khani zina pa me kanai rina solo mi tong lu the komna mi tong video khoi ni me goina mixot ke lo komna mi tong video kho ai tu shu bo sa me kang ai hai background dance ko ka jaw me tong me komna staring slo ni me man nai rina RP ta tau da me khani nembi ka me kana nai rina main roles na slo mi tong music video khamoi the mi tong lu pat thawlo mi tong original channel hai bukan entertainment na sanaba mi tong channel ko pat thawlo mi tong me goina description ho gujalo po original link te lawom pani mi khute good lana me goina subscribe heslo po mi tong channel hai kathan ne kathan bijang rena me goina khang gai mi tong music video thame short movie thame tu aju hai pat thawna bam pani anau me goina rena zawlo ni mi tong music video thame tu he pat thawlo na bam pani kumna me goina mi khute golona maswong lona support slona subscribe slo podiu khang jang hoida mi tong the kumna sai tong music video hani paina khang hawai mi tong paina khang nugai mi tong lu khasupne to me goina khosalo ni mi tong kumna kan heta bam thana me goina mix jot te lokho music te ni music tong vibe di noi me ice first for how right is oh my jack there is oh how to how bo me goina mix jot kai chong no main role nai to me goina thai bam di hai de cả thuốc suy to ta tao nai de RP ta tao dang me tong channel hi YouTube channel hi nai au ta me goina guna subscribe lo ni description lo bom pani ka tong channel khoni gai me tong music video pa thalo ko tong ai no ai to ai de lu ka ba to hai ding tho nembi me goina thai na bom te nembi ni background nun ko bom nun te ni thai me thai mong nai khong me goina zaw lo na comment ti lo men role nai ti lo do kum su te guidance nei sam ti ni ai ding tha yes lu thong beat te ni background how ai tong ni main role khuriching background nun khuriching female goi ha sa me ding su su ding kumai ni nai te nei de mong sa kho khat ni mong khem kho khoi di tai long me chi luang kho khoi di tai long me khat lu ning kho khat kumai ni nai te nei lu re hi pa me lu hai ni pai na khang ka pi nai na pai na khat kau na i pa me lu so so ye ju tu i do ti su i do ta ta ti su i de nắm lâu tung thế này ai thì đây cũng sao yes ni singer po do Matthew Home ra tên này ni không tan ni lâu sang mấy tông này thì ngay spia này không phải ra thôi ni ai đây đi không music tuh Naidra
direction se khoigi Depchan Khuman na piba direction ni masigi music video sida khoigi Depchan Khuman hairadi khoigi banhek ki isai duda viral sakiba isai duda direction TV khiba khoigi director Depchan Khuman nungai da nungai da kang thu kang de gini lungai thu lungai da bam de ala hero heroine lui dut nungai di api ta taule nyembi kamai kanai tani first time meeting de mai tong music video ho rewai reng mai suna rew downloading kanai ni susui haite sai tong music video ni mai go ina khang fungong lo na ba mai music video kyo haite machigi music video sida hoigi behind the scene da PB riba light PB riba boinau Loren Bam costume da Basan LK makeup ta aluna wrong mai ni kamai ni pa yang suina slowding tau kai wrong mai the kai wrong mai tung makeup artist khate na suina slowding thunku ding na gong da megan khoni me khang song burat mai tung makeup slow da pedi khang ta da mai tung the khogi cinematography sina khogi manauton editor na guides gangmai record and music tumlen sekho mixing and mastering se khoigi anauba hangduk chaba Liberty Studio hariba tarung manakta leiba guigailong turf ground manakta leiba khoigi studio amani madugi studio da mayam na changjan biraga isai oiba mayam test feel the test haigi ko asigi anauba studio sida mayam changbiraga isai gi oiba matam adu lobby yu haijabani duga khoigi song director isai sigi director se Depchan Khuman hairiba Depchan Khuman maki direction makhada khoi su yaujaba phangjabani thagachari executive producer se Dr. Tigangam Gangmai hai mana executive producer oina pubibani masi isai gi producer R Jenpui story screenplay ngasa haikyu directed by PG Ngamsilung special things that yauriba khoigi mi mayam je yawe ko aduna mayam khangning ba yaurga de khoigi original link ase aigi description da hapom ge mayam na sanction biraga madugi original gi YouTube channel adusu subscribe tawbiramu aduga mayam support tawbo oina comment share like amasun loina tawbiramu haibase aigi DG Action gi channel gi site te gi hajabani na ngasigi music video ahum suba music video sida mayam sangbiraga aigi YouTube channel bu support tawbiba ama oina sangbiraga yengbiba gi damakta ana mu thagachabani kuna asai khangthu me kharina ngalothe gongda mitong music video hani kathan ano mihni naina bame melodrip daichui kinyo ka mitong music video hoini ta hoi release su panithe komna mi khotani ka jaw lowe komna me goina mi teni trina khon na salo ni mi tongte me goina roi atong channel to support slow mi suna like share slow mai comment lo mai comment ko gai melat aju katiu lo mai aju hai hawe phang hawe daina thon ko me goina teni ai khat suna nani kharam khat suna tatang thon ku the tu mai sanga mo bong khosini I am sure that I will reply through comments ni I kana tong comments na galau du mana I reply ti bam pani na salani mi dong da thon ku chang ni una sai tong music video ko mi jot kai lo ba minun ta thon ku ko